Kada kalikag ako masusiling sa inro. Aya gikalibog sa inro mga kinahangyan para sa pagpangabuhi. Kung niu kag inro akaunon ag-ainumon, agtungor sa kinahangyan it inro yawas, kung niu kag inro isuksok. Dahil mas mahalaga kag inro kabuhi kisa sa pagkaon, ag kag inro yawas kisa sa baro. Muya tinindro kag mga pispis nak nagyuyupar. Waya sindra gitatanom o giyaani. Waya ra sindra gititipon sa usunan, pero ging papakaon gihapon sindra it inro tatay sa langit. Kamu paara nak mas mahalaga kisarahang mga pispis? Naksiu sa inro kag makakasugrong it aber usang oras sa haba it ida kabuhi, parayan sa pagpakalibog? Asing nalilibog kamo kung niu kag inro isuksok? Muyati ag isipa kung pauno nagtutubo kag mga buyak sa bukir. Waya sindra gipapangabudlay o gihahaboy. Pero ing susiling nako sa inro, aber si Haring Solomon nakabang ramong manggar, ay waya kasuksok ituyat ganda sa mga buyak. Kung paunong ing papaganda it Dios kag mga buyak it hilamunon sa bukir, nakngasing ay buhi ag pagkainsulip ay ahayason ag ipilak sa kayado. Kamu paara kag indi nida gibaruan, abang isot kag inro pagtuo. Kadangani ayat ninro gikalibgi, kung niu kag inro akaunon, o ainumon, o isuksok. Kumukina kag ing hihingabot it mga tawo ngaya gipapati sa Dios. Pero ayami it inro tatay sa langit nak kinahangyan ninro kinang tanan. Kada imbis nak magpakakalibog kamo, kag inro yangi unahon ay magtinguha kamo nak magpasakop sa paghari it Dios, ag tumanon kag ida kabubuton. Kung tuyar kag inro ahimuon, idara itaw sa inro kag inro tanang mga kinahangyan. Kada aya gi kalibog it para insulip. Bahala ikag para insulip nak mga isipon. Tama ikag para ngasing nakadlaw.